Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Buma korpsani besa betirok single ohani besa di prasa di prasa di prasa di pra amani besa Saiba bisini slaibo bara laibo matu samsini rasa caci berhani bugarok ohan nai golmani Saiba bisini slaibo bara laibo matu samsini rasa caci berhani bugarok ohan nai golmani Borotong manis boro sopaika sengsasat kusuk bereni tolak kelaika Borotong manis boro sopaika sengsasa kutu beremi tolak kelaika di prasa di prasa di prasa di pra amani besar Halo ya kele bowo kusuk bere mokana Hansa halok no mutangge jingle batawi hina Halo ya kele Sini Killa Block Committee ni pokok teke seng World Indigenous Day sebuah harap pitilo Indigenous borok dok palai mah haike sebut ini palai wani kanwi tunggu ini wakai belai ke kebang hai tu mani jorawo hai pada বিভিন্ন এলাকা ni sini Killa Block Committee ni borok dok hai sini o program nam mustarok hai baik ini 30th World Indigenous Day. Since 1994, World Indigenous Day no observe khajak tongbo. Ini ni theme ke World Indigenous Day ni theme ke bahai ke isolated ke indigenous bolak tunai rono borok ni protection no naragani bosi ini ni theme indigenous borok dok. Bahai ke borok ni isolation no tunai rono borok na isolation no tongbo ini Indigenous borok no without outside interference naru tongwani bangai no tini niki ge sing tini kamung sumung tongmung keluwani bangai tini Killa elakawo sing tabok tini Killa Block Committee pokok teke tersingai Tapi kaisa semua tini to World Indigenous Day tini sing palai mani ke tini Killa Party Office o sengui sing Killa Bazaro guribui haina hai tini Killa Party Office hamkinai Omo World Indigenous Day palai mani ke main reason ke all over the world indigenous borok rok ni culture samung nungmung kemawi tong tuluk bono rok khakayani bono muito narug rowani bosi tini nahoru ba u je 1994 o Geneva o United Nations declare khaimani aboni pore no indigenous borok rok ni tongmung samung no teibo importance jogoi সারা পৃথিবী রক্ষা খায় নাইখা এরেস্ট খাইনাই বর্ডার